Bwana mayete nabure bisemo no lakini onyolenga gukwe bisase naenda gutoka musubati oyomo we miaka ya igatwa ndo bisata mono nagiye konyo in fact no enyo umuntu ara yabamu disitega onye gutagete kubeka byasa no nyumba rede egichia matumisi ya kawaida lakini tutayidimanyekane bwango paka emergency atokire toro chimunya gitale kiroko ya nakora kwale chitetere bune chichi sergeant okobekera gasakara gitebega ka kurenda kakange basha kaka buda musi ba basha iga ngoli kukale 2 times 3 go se 1 times 1 go se 4 times 1 kora nyole besa ikwabeka katuna kali kwa rutabu kwa rutabu go chikoni no chitatagiri chitakiri ko progetekio era bato bayo baba Oye bako uja sana abantu bari bakugikora je kiboro chitetere chikara ekere minyo kabara bwago ko gaje to ajairo oye ukengania babwato kirogo bizi chibeza kwara yange yara mutukira piji toke adosi yo complete gaki kachibeza chingaki musubati oyo soboka igaro yo gatatu bono nkorware sabari yari matatu aiga kapsapet kare matatu me matatu ro chingana kubugoriere abandi bagwika yahikire getaseni gete abantu baike babere nandi babere basoime bona babaso no munyeruko moke no mugago mogotu mugago motu yumoroga ekero no munyeruko moke ali karasinga ose karasinga bali baruguru bali baruguru oye goroke kwa murugete sugar daddy ilitandira rekolikia Mbabaz Mbabaz mama Mbabaz Mbabaz okay bona kubali nero mwako yo nabaliete chumbi kweli miaka nesugete lakini suti nabegeterende na representative bali no munyaruko moke sana we miaka kama 21 hivi ala kumbe tata omunyaruko yo bali no Mbabaz yo nabo bakororekana buna abantu barenge samwe tali bantu baumbira na jinsi ejya abantu abambabwa tumurubuli obo wambere korokana nganga mubale ne direction barochi okoranga bono muntu naro gusindikiswa udango gendareka oide bile tiri omunyaruko yo kumbo muswati olema umwana w'umunyaruka uyo ne sister ya yenke last born tata kama roma ete mbamanye tina nwarime so pakero ulimenjera basoime taira isi actually karori ne gari ko rari ko raskani ko chimaiga ngo karas gorutana mayo sana ai no muntu ngai gorutana sana bakamage kero kya maiga bako yonere timoto atmosphere mai uyikurigereria no de kero kya musuruta mayo so ko so bagega hata what happened musubatu yuri kera baruma tekero basoire rolime bamanye tenga saya muntu tayo tamada is like umeenda Mombasani ndio na ule Miritini usebombolulu na tembea hivi ama mwingia Likoni alikuwa tambo kile veli ule ngumbu umatenga aga muntu tayo ramanye tikangole bintu bya nanga kora anorende umwana uri kumbe rero imukire timo wako uri esimi ekale wako koma esimi bintu gete baka exchange bikebe kabo bikoroka ky'abantu aba bamanya ine mono mwise ko mwabana barigerereti machozi umaye takalira amarigero urime abantu bakumubora ingi yokorera baba yaje gate gaki mwana one sister ya nenke gaki mwana nere tugegenete bugete ne sukuru bugete gaki ne bugete no mwana ukali sukuru gasoire university baminto ngade no tubwato ko semeria gotego na kumiriga iga ebintu agokora onyengo ngainereri oyi mubori oyise bali nera ala oyise bali nera atotebia ala onyengo ngainereri mubori ngo yise usene ango yae
maito mwana oya kerago cha korora ngo yo ne sister yaye akarengera ngense tare gwate kaigani nsoaime lakini egasinya mugako lia gajikomanye gente ekyo tukibalekero gigi ntereba ichiko ndiko tebora kindi akakuna ntereba lireko kama de ntereba ngo ikana sabu kama de oyo muzoyo umuzoyo sensitive danger wate tebia conductor ayambe kabwa agatara kwedi olero olimbe kabwa ate no ngo ikabu parking ire ai giresa gujia ontereba ko kuna indicator ya left moino odweke brake mugakoria konyetara akanebe somo kondo to mondo gwakana nga ingo kwale besara mwa ene kere ngurwore ngurwade chiaye mugakoria gaikakagenda tatero limaria eliogirika moka emisomo yachaka kai omwana oli agasomero bake memory gaijurero omatakere memory gaijurire turi kuri zoria nimo mora gataka igulelio yaba ego jam gwichiaria ane chigaria kere break ya jamiri ogendirio garabe kwa kumuriro maeta gacha gatabuka lima gateba ngaki wora mware gontebi ngora nare kuigwa wora gende kiabere ntari basi kusikiabere nkibono mogo no nkiboranzo ngere mono gati omware gontebi ngaki gaso jengo sirole ikora igana iga ino mwana make bla bla bintu bune wona mugeri ogiri monyogerere mwenzi na obe sister yane eli ogiri na ligo ko otherwise I'm above 18 I can make my decision oye ne visi yeje nayo konga kere ndo tiki Why they They kept quiet. Thank you. They had to. They didn't have an option. Ogoro yama akora kuruvaga ali pangi. Ogoro. Ogoro yema kubaga ali. Ibaidi akakora buyega. Akate abaiga. Kirege ntonke bwate azeke go soro beliwa. Tabatari ga de sabali tole. Gagi. Kero bodo ya ali aida. Oida bwate so bwate ida bwate so. Aye no muziko mwaba naye mugene musoro isido. Koraje te montero tuire ko barate gasocha. Akore kezi yekigo. Kero boda gakira kiri. Menta kaliogia kapusiba kwa radio. Toya dara. Tobekera batera bu. Kenda makuru maime. Ebi tu valida. Akiri kyo mole. Ezera usar. Tima itiko sininje weka. I think no inche na ikire age ntatageti muntu ngerese genta samanga na mange. Yani be as brief as possible and direct to the point. Get the point. Tia ko ngerese binte binge megane menge. Abunto bwataine. Ndubwataine. No tole ruti ikomo. Kiagire megane yoko ngi menge tingijo kokoja kende. Memory yanente tetwaraga space ga kenkolengera lingana kimambi bogo kinga kibogo suka. You know? No ene kere issue ere tikakonyengeresa na mangana mange. Goranje. Just address it simply. That is why communication yako understood we are simple. Kweli kabisa. Mono yakabate ibintu mwagwana binge na iwete point kale. Only ibintu mwo jaza igane bintu byokumya. I think what do you think about our elder sister? Alifanya vizuri? Ama angeashumu kidogo wapatane nyumbani? That's what I thought. Angeashumu kidogo. Sasa uji kuikira baike moja. Baike amo. No kwalege. Yes. Angejifanya because bono banyete iga asiore to bisi bwabo asa abantu bandi bari innocent gari. That is washing that one. That linen. In public. Bad. Haifai. Kuna zingine za kuoshea kule ndani. Ndio bana. Na waje jitayataka gaso.